narayinezerewe ninjoro nako nahereye ku cyumweru iriya ndirimbo ariko be Imana yo mu ijuru zimuheza umugisha yintwari ngo ninde umuhungu Ben aririmba Pasaka Pastor aririmba Noheli yinjira muri Pasaka asoreza muri Pentecost iyindi yaririnze yambwiye ngo yazihimbanye ari zibiri narushe ndamubaza iriya rishari nawe yaririmbye iriya rishari yateye Ben yambwiye ngo yazandikira iyo rishari yamaririmba Pasaka gusa ntiyaje kuri Noheli ntiyaje no kuri Pentecost yamaguma gusa mukazengerera ka Pasaka ariko alorotatine savola Maria haleluya yavuze ngo iyitwari ninde yemeye yitwari mu ijuru baratoranya baravuga ngo dore igihumbi y'isi giki kiratugutekije gucungura umuntu jika muri Noheli waje kuruka muri Pasaka aravuga ngo ni wowe igitero cya kabiri niko cyavugirana uyahobeye mushinya ariko yememe yantwara ingwi ireka ibindi hobera umujinya w'Imana ariko w'Imana tuzobonana mu ijuru twicarane tubwirane byabereye ni Kanombe nese tuvuga amakuru y'intwari ninde yemeye kushinyagurirwa narimbabwiye mu kanya twarataramye na Kivara nukuvuga ngo nkubwira amakuru niba udataramye hariho abandi bamashije nakazi rimwe baratangaza ku cyumweru kubera umunezero wari ubaye baravuga ngo nimureke nakazi rimwe tuzotarama barambwira kabe muzobona abantu wowe gusa twemerere tuvuge ngo nakazi rimwe igitaramo kiraduhuye ariko nano tuzogenda umunsi umwe zogenda bambure umunsi umwe zogenda muzoba mugitegereje ngo afishi yanjye nakivara gutya naho narashitsiriya ikapernaum twarataramye nakazi rimwe mbwira andakuma uku yego nakazi rimwe naho bizokunda abantu bagatarama Imana ikaboneka ndahumikwa tutagiye kumwe icyayi kwa Rando no mu Gisimenti nakazi rimwe ndahumikwa tutambaye amatraining turanezerwa iravumera neza igitaramo kirangiriza 5 za nijoro isa 5 za nijoro sasa z'amanywa amatu bari kubaza buzuyeho turi bwicare kera buzuye ewe kuni gute taramo gifite umwanya kuko hari igihe uzobishaka ukabibura ariyo nakibura kandi nutanatarama wa muririmbyi niko yavuze ngo mu ijuru ntarungu ryawe bazogira ntarungu ryawe utarame kuko nudatarama wibwira ko wateye Imana irungu ariko hariho abagabo babatarama abandi bamashije n'abagore bamashije ngo mwona kibaraza jani pendo za marisha nankisaka eranejeje umugo twahuriye nawe mu muhanda yazamuka iryo pendo ni wowe kaza nako ngero nigyo mwikanisa ngo yini igi wazaritaha azarijana mu nzu yamara karigaruka nuko tugiye gutambira Imana nitumara dusenga Imana kuwa kabiri hazaza Pastor Michel n'undi muvuga utumwe tutaramenya naye matangazo. Yesu ashimwe. Turashima Imana ko tugeze hano no bwa mbere tuhageze. Nubundi twabikurikiranaga online turavuga ngo reka tuze tuharebe. Turashima Imana kuba tuhageze tukabonaho n'abantu dukunda. Umukozi w'Imana hano turamukunda cyane. Rero mu buryo bwo kubashigikira tuzabaha 5,000. Tugiye gushima Imana ku by'Imana yadukoreye. Ni birebire ntabwo twabivugira hano ariko turashima Imana mu Gisirimba ho gato. Imana yatugiriye neza mu myaka 2 ishize nagwaje umutware wanjye ararwara cyane. Igitondo kimwe nanirwa kugenda tabundi burwayi yari afite ariko ndashima Imana ko yakize. Amen. Imana ishimwe. Twishimiye kuba hano kuri uyu munsi. N'ubwa mbere dusanzwe tubakurikirana kuri YouTube kuri mutanda buri munsi ariko kuba Imana yadufashije tukaza tukabana Imana ishimwe. Amen. Ubwo kubashigikira nanyu nzabayumbe 100.
ifaranga zabona tubahaye kubera ko umuntu adushigikiye iminota 10 umuvuga butumwa arafata umwanya emabure uko mwese ni 5 mwivange muri bekingana sawa nta yindi commentaire ni ijambo ry'Imana Inatembea ulimwengu, habari njema, njema njema, inatembea ulimwengu.